بێ ئامادەبوونا هێژمارێک ji xelkên kampa Domîz Orêzdar Hesan Silvaneyî berpirsiyekî tiya nivîskarin parêzgeha Duhokê û bi nemala Xwedê jê razî û hêjmarek ji helbestvan û nivîskarên Kurdistana Sûriya heş salvegera Seydayê Keleş li hola kongira ya li kampa Domîz hat saxkirin û têde çendîl helbest û gotin li ser rola Seydayê Keleş diwarê helbesta Kurdî da û her wiha di aliyê fêrbûna zimanê Kurdî da hat pêşkêşkirin û her wiha fîlmekî dî komîn li ser jiyana Seydayê Keleş û gotina bi nemalê. هشت سالیه و غرکرنا هلبستوان نافدار کورد سیدای کلش ایرو بناوی کتیا نوی سرین کورد لقیده هوکی مکشندک بشکداری اوی ریو رسمینه و سیدای کلش وک هلبستوانه که نافدار خدمت پیو و ویژه کردی گیری جه ریزگرتنا مایه و نخاسم کو شیعه هشت دیوانین هلبستا الپشتخوا بهیلت اوجی دولمندیه بو پرتوخانه کردی هر بو زانین سال 2007 که تیانه وی سرین کرد دیوان هاوی حلبچه پیتین لاتینی چاپ کریه کاروی تم نویساندن بو و یعنی تم نویسان سر ایش عملت خواه سر تشتی گلد ولاتی مد دبه چه اسکنجه چیک دبن لسر و دنویسه خواست ملتی وی گیز زانبن بزمان کردی شر پێنووسێ گرنگترە شەڕێ بەرەکێ جەنگان بۆ نمونە هەلبەستوانێ مەزن و هێژایی ڕۆژاوای کوردستانی سەیدای کەلەش ژیانێک بوراند لە بەرخۆدان و تێکۆشەریەدا بە شێوەیەکی ڕەوشنبیری بە شێوەیەکی هەلبەست بە هەموو شیانێ خوا کار کرد و خزمەتە مڵەتی خوا بکێ ئەم حەستکەن کەسێ وەسا گرنگ وەسا هێژا ناف جواکە مەیە کوردە ببنە جهێ ڕێزێ و ڕێز و حرمەت لێوەرێگرتن چونکی هەموو لە هەنگێ وڵاتن چێ هەلبەستوان بێ چێ پێشمەرگە بێ هێژەیە گۆم ببیربینن گو حسێن محەممەد خەلیل یەگۆتێ بناسین بناوێ سەیدایە کەلەش li gundê bizgûrê li Bakurê Kurdistanê di sala 1930 da hatiye ji dayîk bûn û di sala 2007 da çûye ber dilovaniya Xwedê û xwedan çend pirtûkê çapkiriya. Ji Kampa Domîz, Cemîl Osê, Ark.